Veliko mi je zadovoljstvo da u svojstvu domaćina učestvujem u organizaciji i otvaranju ove izložbe i želim pre svega da poželim dobrodošlicu u Narodnu skupštinu, ali i dobrodošlicu u ovoj postavci kojom želimo da damo značaj velikom jubileju 110-godišnjici Prvog Balkanskog rata. Narodna skupština je pravo mesto za ovakvu izložbu i najbolje mesto sa kojeg želimo da oživimo sećanje na jedan od najslavnijih perioda našeg naroda i naše države. Narodna skupština je simbol naše državnosti i narodne volje da gradi slobodnu i nezavisnu Srbiju. I zato je ovde pravo mesto da se posle 110 godina podsjetimo i poklonimo svima koji su daleke 1912. godine krenuli u zaokruživanje naše državne nezavisnosti i samostalnosti i konačnog oslobađanja od osmanske okupacije. Izložba koju danas otvaramo za mene znači samo jedan mali, ali važan gest našeg poštovanja prema našim precima i njihovoj žrtvi, koju su pre 110 godina ugradili u temelj moderne Srbije. Ovo je samo mali doprinos da jedan slavni period iz naše istorije ne prepustimo zaboravu, jer naša generacija to nikako ne sme da dopusti. Želja mi je da čitava ova godina protekne u znaku sećanja na ove velike dane, jer da njih nije bilo, ne bi bilo ni države Srbije, ni ove Narodne skupštine. I pošto ste pominjali taj datum, ja moram da kažem da ne zlopotrebim ovo mesto, ali da sam više puta u prethodnim mesecima i godinama isticao da 22. oktobar treba proglasiti državnim praznikom.